JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessoires za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Silverhawk niyo filime dusatira gutangira ku munsi gwa none. Silverhawk akana gakoresho ka Smart Vision DJs. Hani Entertainment ya Jing Film Studio presents Sintayiriho China Film Co-Production, a Mystic Film Production. Reka dutangire neza. Nizere ko bivuga neza tayari. Tianjin Film Studio present. Abona bateguye neza cyane. China Film Co-Production Corporation in association with Mystical, a film production. Media Asia Films Limited. Abona abandi zateguye neza cyane. Dutangire hakuno n'igihindira. Ni motel kiraho kumbe Dora Kanyange raka haruwa dutangiranye nawe ari kuri moto arimo arayitwara ngo winorore, yambaye mask. Ni muntu nyabatsi aragenzwa n'iki? Kuki yambaye gutya? Turatangiye Kiskwende. Hari igikamyo gikurikiwe hano. Uhereje muri retroviseur uziko twometswe amwima inzira. Shenzo nyima inzira kanze nkwereke. Uri kuri moto n'umukobwa. Gace. Gerarcha kanda hano arababana. Murakoze kumpara ifuti. Sawa sha. Uje hano banda tagenzwa n'amahoro. Paramirarcho. Kama hawk. Yago bamushenze ni muntu nyabaki. Arangije moto yayivanaho. Moto iritwara. Kikiva yaragikoma. Subirayo. Raka. Utuntu twe twose ni kubisiga. Mbunda muzivane mu nzira. Haze ingumi n'imigeri n'ibyuma. Mukobwa. Raka. Igon bajam harabatangira. Turi kwitangira nakubwiye filime nuko itangiye. Mujere ngwino uzana ibyawe. Mukobwa arakubita. Ngwino punch cyaragikoma kubita biranga. Mukobwa arazibukira nuhoshe. Mukobwa girarcha manu karcho kiraskwata fatano garu karcho batam pari hejuru y'imodoka iri kugenda. Mujere vayo parika hejuru kwa shoferi. Urapfuye wowe. Paraburiza imbere arayanduza. Ya parika nabi. Haze mwaje mureka ko bagome mwebwe. Heiga data we. Nabajinga mwe. Mukobwa arangije. Parikacho. Muze mbakubite mwebwe. Girarcha. Iki sura arayanduza heiga data we. Urambaza iki? Sibyo gusa. Zamukarcho. Daban. Patamu.
Kick. Narabakoma. Woo. That's it? Se nibyo gusa. I'm just warming up. Nari ndimo ndishyushya. Let's go. Muze twagiye. 10 more minutes. Indi minota 10 basi. Aya turabyanze. 5 minutes. Basi 5. Reka nuhoshe. 2. Okay, basi 2. Barizirika. Twajinga sana. Sha, uri nkamwe koko. Umba baraha banza ari ibisambo, hari cyo bari batwaye. Harimo panda. I've locked up the bad guys. Abatipi babi rwose namaje kuba tabu ntugire impungenge. Put your head back. Subiza mu mutwe katsindwe. Porampora turi kwitangiriro. Hase wagiye umwana mwiza wowe. Wanna play? Shaka gukina? Play. Okay, reka dukine ntaribe. It's time to go home now. Tugiye ngo dutahe. It's time to go home. Bang on time. Bango time. Reka nze mbasigiremo sha. Akazabibutsa amakosa mwakoze. Mpora. Nuko dutangiye Michelle yawo. Amazina nyakuri y'umukobwa. Mpora. Bibutsa kuri kugasobanuritimes.com. Turya show ntanda y'umujinya. Filime yiswe Silver Hawk. Bidagurete n'umusobanuzi. Polaris City. Niho twagarutse. Ibinyamakuru biri kwibaza witwa Silver Hawk ni muntu nyabaki. Silver Hawk ni muntu nyabaki byifashe bite bya Silver Hawk. Ndege irimo iracaho mu ndege yari irimo arakina. Nkubise jackpot kabisa jackpot. Undavayo hano. Amubonye hari ikinyamakuru kiraha. Aramubona niwe wicaye hano. Ibinyamakuru bimuvugaho. Mwiza meze ute? I know you. Ndakuzi mwana. In fact, Ukuri ni I'm sure of it. ndabizi neza. Buretse genda gake. You are. None urinde wowe? My name's Man. Nitwa Man. Rich Man. Rich Man. Akivuga gutyo dore iyo zatugaruye. My name is Man. Nitwa Man. Rich Man. Rich Man. Sasa baziranye kuva zamani sindasoza. Mwe muretse. Wiki? 不过你可以叫我的中文名字文人。 Wellen. 我现在是 Niryo zina ryanjye ryo mu gishinwa. Ni mu gikantonese. Nanjye nitwa Jalo. Gana hakuno. Ni muri class hakuno. Aba bavuga class bavuga dojo. Porampora. Nibyo yahise yibuka. Kananga mwibwiye. My name is Man. Rich Man. Yalo. Yewe. Kari kumuhamagara kandi. Wa musenzi. Injori barayimennye. Injori barayimennye. Eric Pro baramukomye. Eric Pro kutugira umunwa Eric Pro. Tugire bataragira wani. Eric Pro wa Kicukiro siniya mu ngoma. 叫你不回来。 Ahitwa kubikamye. 喂， Tugira sonorisation nziza kuri filime ni fresh. 孤儿。 当然了，我有 Mukeneye hamagara 07 以后我会照。 389 94 6 因为我不 5 6 师兄。 Ako 喂， Junyita senior wa kintu we doro kwasi. Senior. Aya. Bwaganagamo hano. N'ubwana bwaramenyanye baribwiranye. Kamwe kari gasha 你们谁想猜到？ akandi kamenyereye. Baramuregeye yatwaye bombo y'abandi. Hako wamushenze kuki urya bombo itari yawe? 我， Bikureba iki se? Wamushenze yawe. 我站在我后面， Muje ku ruhande mbereke. 我来维护法纪。 Ujinga mukubite sha. 咯啦咯啦咯啦咯啦 Bakubite ngo ngwinorore. 咯啦咯啦咯啦。 Ndaje mbakubite. Dore kwasi. Baramukubite. Hase nkaho umoye iki kweli? Undebere nawe. Agato kabawukamo. Agakobwa kakubise ubugoryi hano. Kana ni kabi cyane. Nibyo ari maribuka. Bashende sana. Kurigira nabi. Temurya bombo y'abandi. Uyahagurutse asanga ibintu bimeze nabi. Urapfuye. Cya ku ruhande wowe. Bamushyira ku ruhande. Kana hano ni kabi cyane. Mujere.
Yeah. Imigeni n'umuntu asanzwe ayikoresha. Niwe Silverhawk. Eric Pro baramutabaye. Mwe mucecetse. 你干嘛斗打了？ Hase nkaye bitebya. 为什么？我一打架就特别开心。 Kana karatabaye. Hoko kiba cyegeze. 傻瓜， Bakagoryiwe. 傻瓜。 Idiot. 圈呀，七个，不对。 Bagiye guhuruza master. 就是他打 Dore n'uyu nguyu nkubise umuginga sana. 我也， Ninjye jya ku ruhande wowe. 就是他， N'uyu nguyu. 我认得他。 Uyu niwe nkubise rwose. 就只有你。 Master yarebye akana hano. Wowe sha. Nabadishye. Master yikanzemo akantu nkawe ni gato muri bo. Ariko karakubita ngo ngwino rori. Nabakubise koko. Bagataye mu bihano. Nikagakubita abandi bana. Kumbe ku ruhande Derek Prongaraza. 小鹿，小鹿， Ako jalo 把这个袋子套在你， reba ningesha ningewe rwose. 我就没。 Urabona? 你是谁呀？ Hazuri cyane. 我是师兄啊， Ninjye ni senior wawe. Senior bimeze bite? 我先走啊。哦，再见。 Do. Ubwo rero ndatibitse bataza kumvura bakandiha nanjye. Muginga sana. 不了，你要记住啊。 Aramwibuka. I remember. Hakuzi ko nibutse. You Ni weho are Lulu Wong, Lulu Wong. most famous Sigurje. Polaris City, Umugore w'icyamamare rwose muri Polaris City. heiress to a billion-dollar empire and Umuzungura rwose w'amabiliyoni n'amabiliyoni. numerous. Hakuno rwose. And nothing escapes you. Haku we nta kintu kijya kigucika. Hatibwo nta kintu kigucika kweli. Pleasure to meet you. Yizagura nawe. Superintendent of the police force. Superintendent wa Police Force. To be exact, Ntakubeshye. senior superintendent. The senior superintendent to be. Nenda kuba senior superintendent. I'm actually on my way to Polaris City to Uburongeye muri Polaris City. duty. Mu nshingano z'akazi. Special assignment Mfite akazi kadasanzwe. to catch a Silverhawk. Ko gufata Silverhawk. Really? Byanyabyo se? You mean I'm fighting crook bashing Silverhawk? Uri mu uravuga wa wundi urwanya abanyabyaha mu mujyi. Apparently, her antics Urumva nyine we niko yibwira. moralize the. Gusa barimo aravangira akazi ka polisi. And it's my duty. Kandi ni inshingano zanjye. Bring her to justice. Kumuzana mu butabera. You Wowe se? are going to arrest Ugiye kumufunga. That's right. Ubu bivuze ukuri. It's really too bad Gusa birababaje. for her. Kuri we. you. Wowe Really think you can catch her? urakeka wamufata? What do you think? Urabyumva ute? What do you think? Undebere nawe. Amumenaho amazi. Yamumennye icyo kunywa. Oya ntari wasi. Eric Pro yarakuze. Excuse me. Nawe nyihangana gatoya. Eric Pro yarakuze. Ayitaza hano yarumirwe. Wa ruginga rwabaye rugabusha. Richman harabaje kumwakira. Superintendent Richman. Yewe ni bogari mana we. Eric Pro urarenze Eric Pro. Okay. Sawa. Mwe muretse sekani. Arangije aca mwihanganye gatoya. Miss Wong. I have a car. Mfite imodoka. Plenty of room. N'ibyumba byinshi. Narago irimo imyanya myinshi mu yandi magabo ntago ari ifite. Thank you. Oya nanjye mfite abantwara mwihangana. Imodoka yaragiye kumutwaramo ya polisi. Thanks. Dore umukobwa iyo yajemo kinamufungura imiryango. Hey, We. do you have a phone? Ufite telefone? You want my phone? Ushaka telefone yanjye se? No. I mean, Oya, ndavuga nimero zawe. Give me your phone. Ngaho ma telefone yawe. Arangije arahindukira. Can we go? Hase tugende muceceka ariko. Fungura hano. Fata chip. Ashyiramo. Uyagira atya arabibona. oh, thank you. Murakoze cyane. Muretse gatoya. New in town. Ndi mushya mu mujyi. Dinner tomorrow night. Kuki ejo tutasangira ku mugoroba ukanantembereza? Okay. Mbitwaye ikisi. When you remember, Nubanza kwibuka uwo ndiwe. Wakigingawe. Ntago cyamwibutse. When you remember who I am. Niba uko ari we. Hey! We.
uri muri aka kanimero sha Eric Pro ni ibyana Eric Pro kumbe hakuno boss Who is this rich man? And hako uriya Eric Pro ni muntu nyabaki kuki wari ufite telefone ukayitapinga Him in later, okay? wewe ujye umbwira gusa niba muhamagara nta kindi sawa boss Totally fair. I jumped the Great Wall. aka ni akazi kadasanzwe gusa nyine we tuza ariko mwana tuza Better than that. bariya baginga sana bigize nayo muri uyu munyi ngomba kubavana mu nzira lively. abari ahanga ngo bigize akara akajyayo mu mujyi ngomba gukubita utafari twabo No. bakina hano Your auntie's coming. bakira aho antaraje anti wawe araje baratibika My shoes. ahita yigira umwana mwiza handi yadahari aba yabwanutse nta muntu uri mu gisagara tayari gerarya yifata nk'umwari mu rugo anti Jean Auntie. anti Jean Let me look at you. reka nkurebesha oh my god Wait again. warananutse sha nanone When you were adopted by my ubwo umusaza wanjye yakwaduputaga such a chubby little waruka vuna muheto shawuka gafite umubiri none aka kanya kweri nubwo washize muracyafite umubiri mwana haba hari inkumbu nyinshi brought your favorite chocolate. nakuzaniye ya shokora ukunda Me. ariko buri gihe rwose ntabwo ubona ko nakuze uranyangeza hakuze shokora bakira aho ari uwinjiye munyihanganire ubize kandi atayaturukahe Let me introduce you. reka nkupresente Jewel of Polaris. uyu rwose ni icyamamare ku miringa muri Pololas Mr. Ho-chung. Mr. Ho-chung mu mujyi wa Polaris Actually, Professor Ho-chung. hagati aho ni Professor Ho-chung byiza guhura namwe Dear. mukundwa rero ngomba kugenda Let you two youngsters get to know. reka ntume mwebwe bato mukizamuka rwose mumenyana okay tugende tubareke baganire mama tanga pasi mwana wanjye urakuze ni anti indabyo arazitwara ni professor baganiremo buri wese buri icyo avuga So, Professor, hanyuma professor yego do you like to do? ukunda gukora iki I research muri ubushakashatsi and read. nkanasoma And more research, ubushakashatsi bwinshi more reading. no gusoma cyane What about you? wowe se Everything njye nkora byose except research. havuyemo ubushakashatsi no gusoma Don't underestimate my work. akazi kanjye ntugasuzugure It's your time. mu minsi mike igiye kuza The biggest technology breakthrough ever. ndaza kuba nshyize hanze tekinoloji rwose mutigeze mubona byiza cyane Tea? tunywe icyayi Hey, boss. boss Tune into the man channel. channel ye rwose ya DJ Pro hari icyo tubabonye Here we go. twagiye Story so far. inkuru rwose ni mbi cyane Rich man is ubu rwose mani ni umufana wawe DJ Pro orororo Eric Pro ni mubi cyane romantic tete-a-tete. office yose yayihinduye rwose In disguise. The Lulu Wong? byanyabyo Lulu Wong She's out of your league. nta hantu muriye mwana ntago ari type yawe koko se Hey, we have a history. we dufitanye amateka kwanza mwe muretse nkwereka ahangaha Check this out. murebe hano Private number. mfite na private numbers koko se To ye crow. ya kanze nkwereke kampamagare arahamagara hello Oh, witabye hakurya man. uyu ni superintendent to Miss Eric Pro Please. ndavugana na Lulu Wong Superintendent Max. superintendent Eric Pro There is no one here. nta n'umwe hano witwa Lulu Wong kumbe igikobwa cyamaye nomero zo muri office kumbe yari kubyumva naganira n'uwenda kuba sheri Clever. ukobwa ni umuhanga cyane Forget it. ariko mubyibagirwa Love a challenge. nkunda umuntu uncalenginga kabisa I love challenge nyakubahwa Is Silver challenging enough? Silver arimo aragucalenginga bihagije Sir, ntugire ikibazo nyakubahwa control. byose biri muri control arabyumva kandi ngo bwari kuri date anti yamupangiye mwe muretse gukoma amashyi gifite style cya Eric Pro gifite ukuntu kiryamo Sir, we have a code blue with the national. dufite code blue kuri National Bank muri Ocean hakuno All right, let's go. basore twagiye tujye hehe se kandi yibagiye ko yari ari kudatinga na hano
Let's go. Nicyo mvuga Please. tujye kureba amafilimi Bidagureti arimo arakora agasobanuye nitunasanga atakoze tujye kuri website yitwa gasobanuyetimes.com reka mbanze mpindura imyenda kandi nkubita abaginga shana kandi nkubita abaginga sana tayari yitegura gende akana gakoresha ka Smart Vision DJs abantu muherereye i Masaka ku Muderi DJ Emi yabaha filime nziza ku gihe sonorisation imeze fresh ukeneye window yawe kuba telefone imashini yawe kuba iformat bagacamo Windows nazaragwa neza cyane ntari wasi kugasobanura ibintu n'ubutamu wampamagara kuri 0786 13 DJ Emi imasaka ku Muderi tayari umukobwa yavuze ko agiye guhindura dore imihindurire tayari agera hano batamu uri ibiki mwebwe batamu umukobwa ni mubi cyane ibi ni by'abashaka umukobwa akunda kurwana kuva akiri muto yari umuhanga raka mujye mwiba munashoboye kwirinda ariko wewe Michelle yawe mazina nyakuri ndabakubita ndabacabiranye agenga sana kandi polisi iri mu nziriza polisi yageze hano akazi karangiye reka tubafunge ibi nibyo Eric Pro adashaka yategereje umuntu ujya guhindura imyenda ararambirwa aze aranasinzira yewe mukobwa caho tayari ibi ni biki mwuka byaramwe ntago bazi ngo Silver ho kuri muntu nyabaki akazi kaboneka wakajya gutabara we nakazi bageze hano kusha muri gohotera umukobwa hano kumbi kigo nicyo kigize gikobwa bamuhenze ubu none ndagufasha nimuze murebe ndamufashe sha do Not such a big deal. Miss Hope nta byadanjirega nanone Under arrest. kuko burafunzwe ufungwa nande pingwe nimuvanyeho we tuza cyenda gake pa Okay, you leave me no choice. unyimya mahitamo I will have to use reka nkoreshe crack yanjye sha crack tak aramwibuka kuva mutoya ibintu byose kizanamo inkirigitoni cya Eric Pro eze nkawe koko wa mushenzi nari nariteguye kwakura namo Eric Pro nawe ni mubi cyane Superintendent of Police what wewe Silver Hawk niyo filime tumwe turareba wakana gakoreshwa Smart Vision DJs harimo DJ Eric Pro DJ Emi DJ Karim ndetse na DJ Chris gace mukobwa aramukoma bamujenze ndaje ngo kubitesha kubitiki mukobwa Fandi nawe ni mubi cyane Fandi mukobwa aramukoma iwe natawe ibifara byaruye oko ja gikobwa urapfuye wowe fata ipingu tuza genda gake basore ni mufunga ndabakubita oya Can I have your autograph? twebwe turabafana duhe ka autograph ahubwo twe turagufana rwose ya bamugenga sana ubusanye mwana dufata agafoto hano rero ayiwe data we dore makiyaje hano none se leaving without saying goodbye? ujye utanasezeye wowe sezere nte yatangiye kwibuka 可他是天生的学武奇才呀， ubwo bari bakiri mu ishuri mu academy 会耽误他的天分， master yaje gutwara umwana 能够亲自教导他的前途。 kuko umwana wabonaga afite ubumenyi bw'ikirenga ntago uyu ari kumugumisha ngani sensei nibwo Eric Pro yaje ase mwana wowe ugiye utanaseze uzi ko nta byawe wamujenze bari bamaje kuba inshuti mutugenda utanasezeye kwene bari kuvuga igikantonese ngaho bayi
yarababaye. Ni Eric Pro. Aka kagere kuri DJ Karimu. Aho ngaho Kayonza. Ugasobanura ni number 1 kandi ukeneye service z'irembo aragufasha neza cyane. Wamuhamagara kuri 0788 36 6044 DJ Karimu. Hagati abantu bikayonza ndabasuhuje. Uyu yaragaruka. Avuye guhindura ageze hano. My boss correct. Boss ari mukuri. You 4 hours to get dressed every time. Wait rwose ukuntu wambara. Professor Ho's assistant. Bigutwara igihe pe. Professor Bushize boss yamusize mu rugo. And he would very much like you to attend. Yamusize muri salon ngagiye kuguhindura imyenda. Ibyabaye nakasa mutwe. Boss yambwiye ngo uzinduke umukobwa ahindura atinze. Yari marambara imyenda rwose akoresha nk'amasaha 5. Niyo mpamvu Kananga nawe yari yazindutse. Professor Ho agiye kumurika ikoranabuhanga ridasanzwe. Professor Ho Chang. Don't move. We ntuva huri. Mutuze. This time, there's nowhere to hide. Kuri nanco naho gucikira. Hindukira witonze. Uritsimba he. Little Lou. Little Lulu. Sister wanje sha. Dear little sister. None utangiye kuvuga ko ni sister wawe wa mushenze. Akangaka ntago kwibuka. So quickly. Nakabe narabiketse vuba. You didn't even say goodbye when you left. Mwana we buri gihe usezera ugenda udaseze. Gawareka nkuyambere. Excuse me. Ye mwihangane. Excuse me. Mwihangane. Amujya hagati. Superintendent man. Superintendent Eric Pro. What is this? Ibi ni biki? A Days of Our Lives reunion? Nibwo muhuye se. To protect my boss. We wakaje kukurinda boss wanje. You are? We surinde kandi. Kit. Ni Kit. Professor Ho's assistant. Ndi assistant wa Professor Ho. Also chairman of the Silver Hawk. Ndetse nkaba na chairman wa Funny Club ya Silver Hawk. Who I heard you failed to catch. Did she hang Narumvishe ngo wananiye kumufata. to a lamppost? Uzika amapingu sha yagiye hano hose. Yuko cyagiye bagishyira amapingu bakifata selfie. Byagiye kumbuga nkoranyambaga. Warakoze kudafata Silver Hawk. We nicyo gihe ngo tugende rata. Ako ni gutafandi mu nsuzugo. Njewe DJ Eric Pro. Murajya ngo muzanteza abantu mwana. Abantu baziniya. Nabakizwa n'iki? Iyi ni revolution chip iraza guhindura rwose uburyo ki dukoreshamo technology yacu. Iyi chip nshyashya iraza gutanga rwose umutuzo mwiza kandi iradufasha muri byinshi mu buzima bwiza. I need a volunteer, please. Nkeneye umuvolonteri hakuno aze turebe. Yego. Miss? Uyaza nk'umuvolonteri. Hari chip yakozwe igomba kuba bagiye kuruncinga hakuno. Igomba guhindura This community ibintu hano. allows a chip to get Iri tuma nawe rishyashya all your vital body. riraza gutuma twese tubasha gusobanukirwa. Umeze ute Lulu? Umeze ute? Do. Excuse me. Munyihanganire. Uyu ntiyanamusuza sinzira iki. You came. Nejejwe nuko waje. Congratulations. Félicitations madame. You are 48 days pregnant. Utwite inda y'amezi y'imitsi 48 karabaye. Undebere hakuno. Mwihangane gato. Yuko araha. Urebe technology hano. Excuse me. Nyihanganira. So glad you came. Nejejwe nuko waje hano. Byanya byose. Congratulations. Félicitations madame. You are 48 days pregnant. Utwite. Would you like to know the secret? Inda y'iminsi 40. That's amazing. We only found out yesterday. N'umunani. Ikibazo ni ejo ushaka gukorana sex n'umwana utwite. Iyo hologram karagatangaza. Nibiri mu ntekerezo z'umukobwa. Katurore. Kaza hano. Thank you. Murakoze. How did you know I'm thirsty? None sabwe ni kiko ndi mnyotewe. Ibintu byose nabyanaliza nkabireba. Muri make icyo umukobwa ikiri mu mukobwa cyose uyu yacyanaliza agahita kireba. Accessing your most primitive thoughts. Now for your prenatal exercises. Ubu kimwe cyose icyo cyose nakibona. Reka ture noneho uburyo ki umezemo utwite. Reka dutangire tukwereka ifoto yawe. I hate exercise. Hako nanganye imyitozo. Yego mama. Nevertheless, our analysis shows that you need exercise at this time. Ahanga rero uraza kugaragaza analyze iraza kugaragaza yuko none ubuze gukina imyitozo. Follow the demonstration. Kurikira demonstration. Hako ibi ntago mbikeneye.
ava amatara avamo hari ifunga iriya hologram bite byose kandi exercise ni nziza ku bwawe ndetse no ku bw'umwana oya nyizera bamukoresha imyitozo sawa ntacyo 24 hours a day, offering only the best for our master. Turi hano kuko umunsi ugiye kuba muremure ku masaha 28 biraza kuba ari byiza rwose kuri twebwe none se umuntu ahisemo nyine ibyo ashaka ntimwabimukoresha ku ngufu. We will only do what is best for you. Ati twebwe ibyo dukora cyangwa se iyi chip ikora ni ikiza kuri wowe nta kindi. Best. Who gets to decide what's best? None se ibyo byiza uvuga yego nibyo ninde uhitamo ibyo byiza sasa? AI or ni AI cyangwa se n'umuntu ku giti cye? What is best for you? Twebwe icyo tugomba gukora ni ikintu cyiza gikwiriye. Ahitabura. Honey. Mukundwa. Are you okay? Meze neza. And gentlemen, this bagore namwe bagabo. End of our demonstration. Iri niryo herezo cyangwa se niryo rangiye turangirira ngaha demonstration. Thank you for coming. Nakoze kuza. Lolo. Yakunze umukobwa ajyana na superintendent. Lulu. Excuse me. Myihanganire. Excuse me. What do you think of my invention? You are saying that your AI system can basically direct the way that I should think? Ese uracheka iriya AI system yawe ishobora gutunganya ibintu byose mu buryo ngemo natekereza? Yes. Dushyize muri theory yego birashoboka. Then I don't like it. Bivuze ngo rero system yawe sinyikunze. Excuse me. Myihanganire biramubangamira. We umucunyi umutekano sha. Utuvuga ngo ibintu boss arimo araronshinga ntabikunze kandi yanakabaye date. No. Not really. Nese byanyabyo ya ntago ari byo. Birababaje. I did. Gusa nyine nabikunze. Damn good now. Ubu ndarenze. Wow. We. I'm so jealous. Ko numva unteye ishyari mwana. What's that about you? None se ubundi we na Silver Hawk ibintu by'amapost nimo ndumva ubundi mbwira. It's not true, right? Bivuze ngo ntago ari ukuri sibyo? What's your real telephone number? Nukuri nkeneye telefone zawe. Mbwira. Nkeneye nimero zawe za telefone pe. Is it purely for the benefit of mankind? Invention yanjye ni nziza ku kiremwa muntu. Wrong with your invention. None se. Still don't understand about interactive. Nyine ntago barahita babyumva akakanya. Ubuvumbuzi bwawe rwose ntago bahita babwumva. Uritonde rwose ibintu. Sure, boss. Tuza boss. Cup of coffee. Mukorera agakombe k'agakawa. Tugaruka kuno kuri ruhande. Kuyasoka abandi bari kwinjira. Uhagarara iki? Raka Michael J White. Nawe yakagarutseho. Boss tuza. Who are you? Muri bane mwe genda gake. Pa. Nagira atya. Vana iki? Boss tuza. Uyu bamukubitana n'icyazanye. Uyu baramukoma. Barangije baramushimuta. Ni umukire. Ni Professor Ho. Over here! Hurry up! Yewe bashinzwe umutekano nimuze Professor aratwawe. Wiki? Follow me. We munkurikire sha. Munkurikire rwose. Gace. Professor bamanura gutyo. Gera hano baciye hano wanu. Bari barinze Professor bagiye hasi. Polisi irakurikira. Bakugera hano. Basanze imodoka igiye. Mugire tugire bataragera sha. Superintendent man. Unity yose. Keep a lookout for a black armored vehicle. Mube stand by. Mimi, got that? Tayari. Turn on the satellite. Professor atwawe. Mini. They're eastbound. Ngaho kora akazi kawe sha. No. Nkorera akazi kawe sha. They're now westbound, turning into Mandarin Road. Tayari. Bari muri Mandarin Road. Abangabo ko baraho. Silver Hawk yabaciye hejuru. Umukobwa ati yaturukaye kandi. Uriya niwe wanjye ubundi. Your assistant wa Professor Ho. Ntugire ikibazo. Professor aza kubera neza ubwo yaje. Wa mushenzi. Subira inyuma ukatsindwa n'uhorawe. Nta soni.
Silver aho kubwo yabyivanzemo ntibagire ikibazo. Mpora umuhanda hakuno abari kugenda igikamyo kirabitambika ibi niki kandi kumbe Michael J. White Silver aho kavayo barabizi ko yagombaga kuza bagabo bavayo bose ni babi cyane. Michelle Yeoh na Michael J. White raka moto ifite ukuntu ayiparikamo ikamyo irangira iragenda bivuze ngo akanya kariko kose utwaye imodoka yabo yahitacaho pakuranamo daba film wewe areba ukuntu bambaye. Okay, nanjye ndaje rero muze dore ukuntu barimo baramureba ifoto ye barayifata barayanariza neza. Rajaye tuza genda gace ukobwa ni mubi cyane. We polisi tejemo gera hano polisi barayikubita. Iyo moto ndayishaka we utagwa se kandi utagwa kandi babaya kandi abandi baje ibintu birangiye asanga umupolisi kandi ari hasi kandi abona Silver aho kari bugenda bwanyu. Abandi mu bico twebwe dukomeze dukomeze rwose tayari. Hakuno ku ruhande hari igikwe kirimo kiraba. Uko igikwe kiba imigenzi irano wose ibirori barabyangiza mugeni Silver aho karimo araza cyari kimurangijwe yaratabara habuze gato bandi bararenga polisi kugera hano ibi ni ibibazo kandi babona undi hakurya arimo ararenga uyu ni uteje imyaka hano kandi byaramuriye babibonye Musa ubwo arimo arabwira polisi She is so femme fatale. Silver uko ni mubi cyane ukuntu abagenda bituna bayikorera ewana we bagiye ko n'umupolisi sha. You're only here to help with the investigation. We wakadufasha hano gukora iperereza apana kuza undi maguru ntimbagura nta soni. Professor Ho has no money, no friends. Professor Ho nta mafaranga nta nshuti. Value is in his head. Iki nta gaciro no mutwe we nta kindi ni ikiri mu mutwe we. Find him interesting. Ninde wabonye kari umuntu ufite icyo yamara The Shiraishi Enterprise from Zenda. Shiraishi Enterprise. Yes. Uyu se ninde? The Shiraishi organization was Shiraishi organization one of the initial sponsors of the development of Professor Ho's chip. Nibo bateraga inkunga chip ya Professor Ho. They wanted to have exclusive rights to the AI system. Bashaka kugira ngo amenye byinshi kuri AI system. But my boss refused. Boss wanjye arabyanga. The last email was email ya nyuma baherutse kohereza a week ago. Yaje mu cyumweru gishize. Shiraishi is one of the biggest financial powerhouses in Zenda. Nibo bantu batera inkunga cyangwa se nibo bantu bakomeye cyane muri Zenda. Telecommunications, media, electronics, telecommunication, media, you name it. Nibindi bintu bikomeye cyane by'itumanaho hakuno. Boss, anything is possible. We mbwira ikintu kigishoboka wiza kwinzana byo ngibyo ikintu cyama makuru yihutirwa cyane. Bize ngomba kujya muri Zenda. Turajyana n'imbugiyo rero. Wewe nafasha ariko mwana. Boss will find a way to contact me. Oh yeah? Really, trust me. We mfite uburyo ki twabasha kuba twakora na boss twavugana na boss kandi akakuvugisha. Front kick, back kick, side kick. Did you even see it? I can use a bit of imagination, you know. Mani we ntango wabyumva reka nyemerera mwana nyemerera rwose. Chance. Ntayenze kugenda ntango utuntu tw'udukungufu nkubita hakurya akagera inohereza mfasha rwose. Hause ntacyo tugenda ariko ubutaha ujye ugabanya umudomo. Tayari bagiye muri Zenda.
ngo ni ikigo gitera ibindi bigo inkunga gusa none bikora ubushakashatsi kumbe hakuno Professor bamuzanye hano Professor Ho Daming Chen amazina y'inyakuri Professor Ho Daming Chen doraho bamuzanye abandi babonye chip yakoze nta kimaze gusa hari wabonye ko ibyo yakoze bifite agaciro bamuzanye hano bakiraho raka Lokegos amazina y'inyakuri Introduce myself. reka nivuga nitwa Alexander Wolf Man who truly understands your work. umuntu rwose umwe rukumbi wumva akazi kawe AI invention has nizera muri AI invention even you can imagine. ifite potential idasanzwe abantu batapfa kumenya Today, it's run by fools. ibintu rwose isi uyu munsi iyobowe n'ibigoryi Fools whose singular objective is to be elected by an even. bitamenya igikoresho nk'iki ngiki cy'ikoranabuhanga. People need leadership, clarity. barangiza bakavuga ngo babaye mu isi ya demokarasi nyabaki. To be told what is best for them, don't you agree? icyo bakeneye ni ikintu cyabageza ku nyungu zabo nta kindi we ntubyemera cyane. Now with your new chip, rero chip yawe nshyashya my vision, we will be able to ndetse na vision yanjye the minds of the people biraza guturisha intekerezo z'abantu under one common voice. bibashyire mu kuvuga rumwe. My voice. urwo rumwe ari ryo jwi ryanjye nyine aka kanya. What do you want from me? none nyewe unshaka iki? Prototype AI chip. ndagira ngo nzane prototype ya AI system into mass production tuyishyire muri mass production and install it into this. nurangiza uyesitarimo aha ngaha muri iyi phone. You want to use my invention to dominate people's minds? ushaka gukoresha ibyo navumbuye ushaka kujya mu control intekerezo za muntu? No. ndabyanze. No way. ntibishoboka. The whole idea of my microchip ibitekerezo byanjye byose byire microchip is to improve the lives of the people. nuko improving ubuzima bw'abantu. Not to turn them into apana kuba nabahindura abacakara bawe. You're insane. uri igisazi. I'm not going to. ntabwo njya kubikora kigoryi. we Do you really think you have a choice? urakeye kufite amahitamo yo kuba wahitamo uko witekereza wa kigoryi. Alexander Wolf. The Shiraishi Enterprise brings Shiraishi Enterprising communication iraza kubazanira communication technology ya nyuma na nyuma igaragaye rwose iraza kuba yitwa SZ 800 touch face iyi bluetooth iraza kuba rwose yafatanya na mwese isura kila kitu aba bagiraga hano. I am Lieutenant Lisa Hayashi and we are here to see Mr. Shiraishi. Lieutenant Lisa Hayashi tuje kureba Mr. Hiraishi. Please wait. Thank you. murakoze ni mutegereze. If they have Professor Ho's AI chip, which they don't, they can make the voice Lisa interactive. Hayashi. Intelligence. Hayashi. It could even be mazina ra voice activated. Kind of like abagaye ibyaha barabikunze kiki na wara yagira atya ase uri mu biki. Me and the professor have a very special way of communicating. Nge na professor dufite ukuntu ducommunicatingana bidasanzwe. Look for him right now. ndimo ndagira ngo ndebe ko namutracking hakuno. Okay, good luck. amahirwe masa. Thank you. urakoze. Lieutenant Hayashi? Lieutenant Hayashi? My apologies. mwihangane basabye bazi. She is with Mr. Hiraishi a very important guest. ari kumwe n'umushyitsi w'ingenzi. No time to see anyone today. uyu munsi nta muntu bari buhure. Who can be so important? uwo muntu se ninde w'ingenzi? Lulu Wong. ni Lulu Wong. Almost forgot. Auntie sends the best regards. Oh. tayari hakuno Lulu Wong arahari. ni sister Lulu. Lulu, what are you doing here? wowe urakora iki hano? This is my reka nivuge uyu ni uncle wanjye Mr. Hiraishi. Oh, I'm Superintendent Man from Polaris City. nanjye ni Superintendent Man guturuka muri Polaris City. Lieutenant Bizagura namwe. She's and nanjye nitwa Lieutenant Lisa Police Department. guturuka muri ndabizi ndakuzi byizagura nawe. nanjye nitwa Kate tarajya kumukoraho. Hi, Tina. Hi, Dad. meze ute Tina? meze ute Daddy? Can we have lunch together? ko ni hano hafi dusangire ko ndi busy.
gusa rurudo. Hey, Tina. Tina, umeze ute? It's been a long time. Minsi myinshi wana ndagukumbuye. Me too. Urantunguye kweli. Twitemo se. Ruru wagenda? I'd love to. Ndacyo turasangira. I'll leave you to your business. I'll see you. Reka ngushyire business ngo turaza gusubira. Mr. Ishii, we understand that the Sheila Ishii Enterprise has great interest in Professor Ho's invention. Turimo turabyumva rwose ko company yawe yateye inkunga company ya Ho ariko including Professor Ho's new chip. Numvaga rwose namufasha harimo no gutunganya chip yose. But I don't think we need to resort to kidnapping. Gusa ntabwo nari nzi ko ibi ngibi bishobora kuzagira ku buryo bwo kuba yashimutwa. Mr. Hirayashi nakubaza. Please. We mushaka appointment. Ntago ari umuntu bafatira nuko biboneye. Yarabavugishije kubera umukobwa we. Ni mutuze rero. Umukobwa atarajya kure. Raka Morris Michael J. White. Fata agakobwa. Uyu arimo araza. Tina. Wewe sigaho. Ndabakubita. Tarajya kwataka. Ibarabanza arabica. Yewe mfasha ndabakubita afite tekinike hano. Wibuke bigize kumufotora n'ubundi arimo arakoresha tekinike nk'iyi ngiyi. Ndebere babihuriye na Silver Hawk. Ni umuntu umwe. Yarumirwa. Interesting. Biratangaje. Eric Pro arimo aramanuka ntazi bijya mbere. Ntazi ko hasi kabaye. Ko mbona se kandi umukobwa hari yarimo ararwana bimeze biki. We urakubitwa. Nkubitwa nani? Mubavayo. Hey. We. Stay back. Subira inyuma. Or I'll kill her later. Cyangwa se nkice nuna. Subira inyuma cyangwa nkice. Tayari. Imodoka ivayo bagatware. Imodoka ivayo bagatware. Bigira kara kajya. Ibi ni iki ko mbona bibaye akasa mutwe? Feri ya mbere hakuno. Sumbe hakuno. Told my department not to interfere. I don't think he's going to... Yabuje department cyane kugira ngo ibyivangemo. Ngo ntibyivangamo. Ibi ni biki? Professor Ho. Tina na Professor Ho bashimuswe n'umuntu umwe. What's the link? Lieutenant. None bahujwe n'ikiro sasa. Dukeneye kureba ko twasanyira kamera z'umutekano. Any news? Ese hari amakuru ubundi? Some demands? Hari abarimo baraka cyangwa se hari ingurane barimo baraka? Well, tell me. Byiza. Bwira. Nibiki birimo biraba? Lucis? Lulu we. Oh, what? Ichi. I thought you said you hadn't been training. I see you still have all the moves. Nubwo wavuze ko utajya witoza, ariko nabonye tekinike zose ukizibuka. Oya ntago ari zose. Kira nahanga. So, how well do you know Shiraishi? Very well. None. It's the day I was adopted. Uncle and my dad were... Ameza te Shiraishi. Is he... Ndabyibuka kuva... Nzenda? Nyadobutwa. What do you mean? Kugeza aka kanya. The police not to interfere with this case anymore. Ikibazo nuko nyina atari maremera ko polisi yinjira muri iki kirego. On our own. Bivuze ngo turimo tuyipapa tukimama. Operate with the kidnappers. We'll just have to wait and see what he's up to. Yavuze ngo twemere gukorana n'abashimusi icyo bashaka tugikore ntabwo tuzi ngagambiriye iki. Ni ikibazo. So, little sis. Hanyuma se little sister we. You still have the mask that I made you? Uracyafite ya mask nagukoreye? Sorry. Yewe ihangane. A long time ago. Nayibuze zamani. So, why did you become a cop? Ubundi wahindutse umupolisi gute? Ntabwo wibuka? Always the defender of justice. Waruzi ko yagiye kwiteka nahoraga nifuza kurinda ubutabera, kurengera ubutabera. Badge. None bakakanya ndimo ndabikora mfite na badge. Apana mbere nigiraga kara kajyahe. I thought that you would have become a cop. Let's go nakweshye nuvuga ko nawe uzaba umupolisi. I thought about it. Nabitekerejeho. Me. Usuranze.
I like to do things my own way. urabizi nkunda gukora ibintu mu buryo bwanjye. I see. Ndakumva. So, hanyuma Zenda, hano muri Zenda Uncle Akira tayari bahita bamwumika. Musaza wanze ko bakomeza gukurikira bashimusa akabuza na polisi kwivanga mu kirego n'umukire biragenda gute baramwometse. Gace turacyane ba Silverhawk ni kugasobanuye times.com. Yeah. Parometse hano gagiye he buriya pareba haje gace dore ahantu yaje. Bagabo barakora amanywa nijoro barakora. The boss man wowe tuza abandi mukwamira hanga wankurikire. Gace bucece aba bakuriki. Hey, gera hano wewe fandi. Uyinjiramo ndani gerarcha afata kangaka uyarabanza aramuzuminga neza yitonze. Uri yari mu biki bari bagaciye hejuru kakantu yakabonye arakamenya umwanda. Okay, meze neza meze neza. Mukobwa wanjye ari hehe? How much money do you want? Ushaka amafaranga angana iki? I don't want your money. Nta mafaranga yawe nkeneye. I want your cooperation. Nkeneye gukorana nawe. My SZ-8000. This is the new. My SZ-800. You're 8,000. SZ-800 yanjye se kandi I know cyane. you want Professor Ho's new chip. Ndabizi we washonaga muri chip nshyashya ya professor. Ndagira ngo mufatanye. Mwese muri abahanga. Umva hano. Kumbe Tina arimo aratabaza. Don't harm my. Wowe kabyarawe ntimukomeretse umukobwa wanjye. I want the new phone in production. Yesterday. Nkeneye telefone nshyashya muri production ejo. Kandi ukoreshe satellite yawe. Kandi nkeneye access kuri byo yose. Urarekura umukobwa wanjye ariko. Soon. Vuba bidatinze humura. Tayari. Ntacyo umuntu atakora ngo arengere umwana we. Uyu sasa mwibuke twabonye zooming ibyo zoominga ntumaze ngo azumingaga ibiki. Tayari haraho yohereje ubutumwa. Kitageze hano Silverhawk yaramwandikiye. I need your help. Find out who. We Peti nkeneye ubufasha bwawe. Menyera uyu muntu ni muntu nyabaki kumbi yamufotoraga. It's amazing. Binagatangaza. My Silverhawk akeneye ubufasha bwanjye. Umuntu nemera. Gasore nagahanga mu byo gakora. Kara sister wa Professor Ho. Professor Ho hakuno. How are we getting along? Everything's. Tangiye kumenyera noneho biri kugenda bite. Ibyiza. This is the first of the subliminal messages that I want you to transmit for me. How long will it take for them to be? Nkeneye rwose umbwire ni ubutumwa nyabaki burahangaha. Buraza kungeraho mu gihe kitari kinini. 6 weeks. Biratwara igihe kingana iki? That's true. Sinki ibyumweru bitandatu se buriya. Ni igihe kinini cyo ngicyo. 10 days. Mfite iminsi 10. That will seriously affect the vertical formation area. Ariko ibintu rwose ntabwo byahita bikora nko kubyifuza. Biraza gutwara igihe kinini. Kandi ni ubwonko bukora cyane none. Do it. Kora ibyo ukora. Kora ibyo ukora.
Yeah. What are you doing? Urakora ibiki? Speeding up the process like Sumbwe ngo niwutije se process ntimundi yundi. Check and see what he has done. Reba uyu mushenzi ibintu arimo arakora. It's clear. Nta kibazo ariko nyakubahwa. Don't get any ideas. Utaza kuntuburira ukavangamo ibindi bitekerezo ntakubwiye sha. Utaza kuntuburira. Mugabo arahanga. Dore tekinoloji afite. Abanza gushyiramo iryiso rye. Ibintu byose arabyihutisha. Akeneye kontrol ikiremwa muntu. Abantu bose bagahinduka bacakarabe. Kombe hakuno. SC9000 sets a new paradigm. SC9000 tayari Synchronization. ibashije kuba yalaunching ikindi kintu gishyashya hakuno. Combining all the Kirazamura human intelligence. 8000. Ndebere nawe. New device incorporates state-of-the-art AI and interactive Yini device nshyashya ku bufatanye na technology. Na AI system, AI technology. Biraza kuba rwose ari ikintu kidasanzwe bakoze SZ 9,000. The SC9000 will assist SZ9000 you in identifying the optimal choice tailored to meet your personal needs for your iraza kuba rwose amahitamo adasanzwe buri wese yakwifuza. daily decisions. Scheduling important Ibafasha no gufata imyanzuro mutigeze mwasha kumenya. meetings, dates, Iwe ndimo gutegura inama, amatariki, za dates zanyu mushobora kuba mwajyanaho n'abantu banyu. Ibahitiremo ibihe Can I have a volunteer mushobora ahantu mushobora kujya gufata ibihe byanyu heza, amaresitora ibintu nk'ibyo ngibyo. here, please? Nawe ni umuvolonteri hakuno ndabingenze. Please. Ngwino hano. your name, Witwa nde? Nitwa Ida. and birthday. Wavutse ryari? 10 z'ukwa 882. Urakoze cyane. Call this number. Okay. Ngaho hamagara izi nimero. 7236-4112. Arazivuga. Hello, Mr. Aida. Umeze ute Mr. Aida? Would you like to go to dinner with me? Urashaka ko tujyana gusangira? Yes, of course. Cyane rwose. Sukiyaki at 7. Tujye mu Karabaye. Mr. Aida, Nta restaurant yamaye ngo nyamamarize. 7:30. Do Suggest dinner at 8. tekinoloji iranga ntisanzwe. Your cholesterol level is Umuntu mukavugana murebana ibintu byoroshye nta kwirirwa ujya kure cyane. Izo telefone z'imyaka hano. new house. How about 8 at Kenyo? I'm looking forward to seeing you there. Ibintu byose bye barabimubwira kila kintu. That's the professor's idea. Iki ni igitekerezo cya Professor Sekandi. That's strange. Biratangaje. Yeah. You're right for once. Bwa mbere uvuze ukuri rwose. You're right for once. Miss Wong. Wihangane. He said he is not receiving any guests today. Ngo uyu munsi wo muri kure nta muntu ari bwakirire. Reka da. It's very urgent. Na Lulu ntabwo ari mwakire cyane rwose. Pakira aho muzehavayo. Enough. Publicity. I don't care how much it costs. Ndagira ngo rwose mu byitondere. Ntabwo nitya ku mafaranga. Yes, sir. Telefone zashyizwe ku murongo cyane rwose. Senator received the phone Na senateri yesterday. yakire telefone ejo hashize. Uncle Akira. Uncle Akira. Is everything all right? Byose bimeze neza hano. What's the man in the helicopter? Is he the Wa mugabo wari muri helicopter ninde? Niwe wari wagushimuse? Niwe wari washimuse? Wolf. Now. Ativana kugakubwa mu nzira nonaha. Uncle. Nawe barimo baramukoresha. Oh, by the way. Agacaho kandi. Your plan today. Production of the SC Chip yawe yabashije kuba yakorwa uyu munsi. 9000 Production ya SZ 9000 will start immediately. iraza gutangira byihuse. Uranyumva neza? Muzari marabyumva. Here. Aba mubavane hano. Uhita abona ko hari ikibazo. Naruru ntago bakeneye ko agira ikintu avuga hano. I've never seen Uncle Akira. Sinigeze mbona Uncle Akira ameze uko nguko kuva na mbere hose. Hey, look. We reba hari. SZ 9000. His daughter is kidnapped. Mukobwa yarashimuswe. He is so enthusiastic. Hari kurabona nta kibazo afite kandi arimo arashaka ibintu bya mu promotion. Ntago mubyumva. Yakaba yataye umutwe ashaka umukobwa ariko ni ikibazo. Uyaje hano. Ntazi ngarakora iki. Gera hano. Ni cya boss Chris. Cyamurehe muyumba. Boss Chris abantu bamereye nabi.
katurore uyu nguyu bamuhaye impano Silverhawk uyaje gushakisha uyu muntu ni muntu nyabaki yego Yes sir. Yego nyakubahwa Suspect has appeared. ukekwa yagaragaye Just get there before Silverhawk. Yeah. hagera mbere yuko Silverhawk hagera Silverhawk ntiyongere kugukoramo Silverhawk mwibuke nawe yakiriye ubutumwa ntago polisi gitanga Silverhawk mu kazi ntibishoboka injira hano aza kureba uyu mukirekazi araccessinga areba udukoresho turaha mfata imyambaro aramwambika ni igitekerezo yagize mu mutwe we tayari 你是不是觉得 yibutsa amukorera mask 现在给你弄眼罩好多了吧？我有戴啊，但是打架的时候 cyagiye bamuha ibihano 啊， yamukoreye mask aza kumwirijyaho 我走了。以后打架的时候 ayibonye ntago ambonye nge ndagiye ntago ambonye ndagiye muginga sana azana mask ayimushyizeho Zinda Hotel yaje kureba umukobwa ahari areba isaha ngaha y'amasaha se Hi. umeze ute I need to talk to you. nkeneye kuvugana nawe kandi byanyabyo ntegereza hariya hepfo muri bandaje Oh. You're going somewhere. hari aho ugiye This is a girl thing. ibi ni ibintu by'abakobwa ariko tegereza hepfo ndaje yamuvumbuye ariko aricecekeye gusa ntiwapfa kubwira umuntu ngo none se ngo urabona ngo kuko tuziranye ngo namenye amabanga yawe yanga kugenda arangije avadakana aragatega hano uyu nawe ni ibandi ntago waba superintendent utazi ibyo ukora ibyo ari byo arangije arikomereza hakuno baracyacekinga ngo bare muntu ni muntu nyabaki kiti yaramumenye tunywe byeri se ntari bitumwe byeri yagira atya ikoranabuhanga riraha I have hacked into the encoded top secret database of many countries. Tayari. Found the guy you are looking for. Naraguhize ndaguhiga wa mugabo we mukazi Silverhawk yampaye none dore ndakubonye shaho. Ibyaha byose yakoze South America. Hose yarageze. Major explosion and he lost both of his arms. The rumor is afite igisirikare some super duper metallic arms. Afite igisirikare gikomeye cyane. Dangerous. Kandi uyu mugabo ni mubi cyane. Basore barakomeye nk'ibyuma. Bameze nk'abafite ibaraga bidasanzwe. Uyu agize atya utwo yamuteze twaramanutse tugwa mu musatsi. Tayari. Yohereje ubutumwa. Ahita tuza. Aha. Yagize atya abona chipo irimo iragenda. Ese burya ni wowe ibyanyabyo koko? What's that? Ni biki? It's a game. Ni game ndimo ndakina. Ati burya ni wowe. Aramwihora arituriza. Eze uyu ari mu biki? Yinje mu kankari uyu nawe avayo. Hey, what are you doing? Urakora biki se kandi? Where we go? Tugende. Not now. Tujya hese pana nona sohoka. You gonna make me? Ugiye kunsohora sohoka mushenze. Ubaja we. Hose ubwo hagize umfasha. Muginga sana. You know punk. Wa mushenzi we. Come on. Let's go. Tugende se kandi. Tugende ibyo ugenda. Yabivumbuye kari we Silverhawk. Ni DJ Licky Pro. Kumbe Silverhawk. Ibintu byose. Akora utuntu twe ntawe umuhagaze hejuru. Yamaje kuvumbura kari Lulu Wong. Inshuti kuva mu buto. Amufata nka sister.
yinjiye hano akinjira harifunga ndabafereme akinjira harifunga amatara araka dore ahantu ari wibuke the boss DJ Chris yari yamuvumbuye. So is it the Silverhawk or Miss Lulu Wong? Ase nkwite Silverhawk cyangwa nkwite Lulu Wong? Where's Tina? Tina ari wa Tina It was not your concern. ntago bikureba. And anyway, Tina we ningandira aho ngo turimo turakinisha gusa. So lengthy. Rero ubusobanuro bwabasha kuba nonsense. Bwaba burebure cyane. Just hand over Tina. Gabanya ubusa nkeneye Tina. You know I really am quite a fan of yours, but you have cost me enough. That's why I planned this elaborate party. Wo kabyara rero urabizi nahoze n'umufana wawe ariko byarambangamiye pe. Nari umuntu ukunda kwituriza nkimara kuvumbura uri bituma mpanga ahantu nkahanga. For your sender. Kugira ngo showtime. Uzaze hakuno. Wirwaneho nawe ubwawe. Ngaho rya showtime. Bamubwiye ngo umugabo afite igisirikare kidasanzwe. Sinzi rimwe umukobwa aragira icyo amara hano tu. Abaraha ni ku miguruko gusa. Umugabo ngo yubatse igisirikare kidasanzwe. Nako mwibuke ntago umukobwa ari yagasoma email. Yaje atarasoma email. Karangari yamweje email ni Kate. Gace n'umutekinisiye wacu DJ Emmy bimasaga ku mudeli yarakubitwa. Ibiraha ni bibi cyane nimbara barobo simbizi rakubita basubirayo. Aha ngo bahubakiye Silverhawk baramuzamura kuzamura uzi n'ikindi nuhoshi taragenda ndamanukana nawe tu ndamanukana nawe ntago ndi mubyemere kubita hakurya kuvayo mukobwa atangira kwiyadapta muri match kubita biranga bamwubakiye keji hejuru ye genda gace mukobwa yaziwe. Haginga nabavumbuye sha muraje mu mbona. Nuko muri kugenda sawa sha yibuka kuntu bose baje kuntu bamanutse kandi mbereke nanjye kuntu bigenda sha. Kivayo gikwepa fusha gitamo. Mukobwa yari umuhanga kuvana mbere hose. Aha twagiye rero ibi ndabiciye bamushenzi turebesha babavayo razibukira murapfuye mwebwe. Fusha igiti kirarisha kirarya fata igiti katsindwa fata igiti tarabacabiranye fata igiti. Murazamutse turore ko mugaruka nyuma ye the boss kumbe Mike boss biviriyeyo mukobwa ntagwa ndabakubita gusa yarabyumvishe Michael J. White the boss ngo yitwa Ghost amazina ra umukobwa yabonye ko bitoroshye Luke Ghost na Michael J. White yinga sana Karimu na Chris Karimu we banzo nkubitira umuntu sha Karimu we nkubitira umuntu kabisa Karimu wikayonza raka mukobwa mutama kumbe kama gwatara nako kavayo turagukubita boss arimo arareba okay nimba ari uko bimeze ndabawukamo mukobwa ni ndwanyi nziza bya bindi
iby'imikino biveho. Niwe wabyizaniye n'uwikubitwe. Baramusananira. Girarya. Vuna umuheto mutwara umena. Kubisende na baramumena. Kumbe subirayo. Ni boss cyaragica. Boss afite ibingumi hano. Kubita icyuma kirigonda. Boss agatuza arakarangaza. Silverhawk yarakubiswe. Luke Goss amazina y'inyakuri. Na Michelle Yao. You are the Silverhawk. Niwe Silverhawk. Come on. Oya humura mwana ndakuza. Tangira kubara hejuru. I'm just warming up. Ndimo ndishyushya. Yarangije parika hano. Another 5 minutes. Reka twongere dupange ku Rwanda iminota 5. Sivyo? Ntari wasi. Hindi minota 5 basi. Cha hano. Yizirikano katurore. Aha. Twagiye rero. Girarya. Fatiraho hano. Azamuka byoroshye baramubura. Cham. Rangije yahamagaye moto ye. Boss arahamagaye wana. Agwa kuri moto arcyo. Motira mutwara. Umukobwa ni icyago. Umbe ku ruhande hakuno. Uyuke yari afite GPS. Yagendaga kurikira aho Silverhawk agiye yari yamuteze. Yanamuketse katurore. Zabazanye hakuno. Umbe kugera hano. Dore moto yahani paritse. Where are you? Ugiye kumufunga toka kure wakibwa we toka wowe pa oya Come on. Gira mwana umusa ntago wamufunga ndakwinginze cya ku ruhande kigoryi ndi afandi wanje we ndi afandi nawe ngutemo se You gonna stop me? Acheka wamagarika toka kure wakibwa we ndi afandi we petit acha genda gace uyaveyo abikonfirme neza barebe koko nimba ari we nshuti kuva mu buto bimeze bite Silverhawk muvane o mask tarebe ni muntu nyabaki ni DJ Like Pro yanze kumutamaza akagoryiwe akora kuzuru kwa kundi bajyaga babigenza yakazanye hano ategereza kanguke yari yahwereye yakubiswe koko bamuviriyeho indimwe DJ Chris wa Muyumbo ndetse na Karimu wa Kayonza n'indwanyi nziza ndi boss Girarya amugarura ukuboko Girarya abona fandi fandi ndi hehe Where am I? Where am I? Ndi hehe Look at you. Ireba ariko Do you know what kind of danger you put yourself into? wabuze ibyago wishyiramo we Do you honestly think you're invincible? urakeka utakubitwa wowe Do you really think you can save the world alone? urakeka watabari si wenyine I don't have time to think about that. nta mwanya wo gutekereza kuri ibyo mfite ariko It's police business. ni business za polisi kandi umupolisi hano Do you know who you are and what you're doing? wabuze uriwe n'ibyo urimo urakora I know exactly what I am doing. ibyo nkora ndabizi And I know who I am. The only difference kandi nzi uwo ndiwe is you carry a badge. itandukaniro ryanjye nawe nuko utwara badge njye nkaba nta badge mfite Today, remember we are fighting for the same kandi wibuke ko mwerezo ry'umunsi tuba turimo turarwana intego imwe Same cause. intego imwe There's law and order. hari amategeko n'amabwiriza
It's easy for you to say. Urakeka byoroshye ko wavuga amagambo nkayo ngayo. Mask. Kwambara mask ugahinduka intwari. You Miss Lulu Wong. Wayivanamo ugahinduka Miss Lulu Wong. Of course, it's all fun and games for you. Cyane rwose wenda wasanga ari imikino ishimishije kuri wowe. But if everyone works outside the system like you, gusa kazi kose gakorwa hanze ya system nkawe ukuntu gakora birangira gateye akavuyo hanze total chaos. From now on, wera ubu ngubu you stay out of it. Fa muri ibi bintu. You have your law and order. I have my principles. Ufite amategeko n'amabwiriza ugenderaho mu gihe nawe ngira amahame ngenderaho. I choose to use my skills to help the people. Nahisemo gukoresha ubumenyi mfite kugira mfasha abantu. It is my mission in life. Kandi misiyo yanjye muri ubuzima mfite. My life. Ubu ubuzima bwanjye. You can stay out of it. Ahubwo we buvemo. I'll find my own way to save Tina. Ndaza gushaka uburyo bwanjye bwo gutabara Tina. You are not hurt. I would lock you up right now. Really? Nakubeshye uza kutakomeretse nakabaye nagutayemo. Koko ngaho bikore. This might be your only chance, Superintendent. Wasanga niyo mahirwe yawe ya Superintendent man. Gira cha kumbe. Torunga arasanga. Yarasanzwe amuzi. I'm Silverhawk. No. Lulu Wong, nako Silverhawk. Did you see the email I sent you? Yes, email nakwereje wabonye. Alexander Wolf. Niko yitwa. Reka tugende. We, man nimo ndavuga. Navuze tugende wanjishiwe. Rata tugende senyine. Hati email nakwereje wayibonye. Uriya mugabo yitwa Alexander Wolf. Fast. Well, I'm going to lock you up. What? Lock me. Nitutagenda bamushenze ndaza kugufunga. Va muri ibi bintu nawe. Pa. Wigire ntaho ntacuze. I told you everything. Don't talk about locking me up. So why didn't you tell me? Ibyo kumfunga bireke mwana. And you want to bring her. Uriya ni intwari yanjye. When I tell you. Nimba nanjye ushaka kumpikira mu gatebo kamwe nkake. Uramenye. Ubundi wewe nkwitiki. Ese ubu nimbwira. Feel to find out your little sis. Kumenya ko Silverhawk. Silverhawk. Ari gashiki kawe gatoya. How come she has nothing you done? Mani mbwira twumve kuno bimeze. Statements released by Sheila Ishii's office confirmed that previous rumors about the kidnapping of his daughter are unfounded. Barimo kuvuga ibijyanye no gushimutwa k'umukobwa hano. Earlier today, uyu munsi mu gitondo Sheila Ishii along with many leading senators and business leaders yatangaje itangazamakuru announcing avuga yuko their nomination Alexander Wolf as candidate ariwe mukandida ugiye kuza imbere rwose kugira ngo bigende neza. Your support for Alexander Wolf. None Alexander Wolf urabyumva ute kumva ko ari umuntu ugiye kugufasha? He has my total support. Oya nanjye ngomba kumushyigikira rwose ntari wasi. Sheila Ishii and the senators look juiced. Sheila Ishii na senateri reba kuntu bameze. And they're all wearing SC9000. Bose bambaye SZ9000. It's got to be something wrong with the phone. Bivuze ngo izi telefone zifite ikibazo. Get one. I could examine it. Ariko hariyo natwe dufite twayikora iperereza. Let me show you. Reka nkwereke kuntu ndenze. It's made of. Uburyo kindi computer genius. Sure? Yeah. Koko se cyane nyine. Reka nkwereke uburyo kindi computer genius. Yeah, I got a new take in our case. Lisa, need your help. Hari ikintu nabonye ku kirego nkeneye ubufasha bwawe. How have we known each other? I hate it when you say that. Abantu bose telefone yabaye telefone hari ababyishimiye abandi barabyanga. Alexander Wolf akeneye gukontorora abantu bose bakabakoresha ibyo ashaka. 师傅，我这么喜欢打架，为什么还umukobwa ukaraha 功夫？ 水成为洪流， yatangiye kwibuka master ubwo yamutwaraga. 水也会为万物带来。 kuko umwana arafite ubumenyi butandukanye n'ubwo abandi. 记住，凡 yanyimuzanye hano 必有 amwigisha iby'ubugenge 良机， no kumenya kurwanira compassion y'umutima. 除暴安。 Cultivating mind kandi yige gufasha abandi. 功夫是最好的呀。 Ntazi ibintu bya kungufu ubundi bizamu mugate cyangwa ntugire ikibazo bidagure tuzajya sobanura filime wakinnye ubundi nawe arye show abeho imba buri wanyu zake ni wacu zake niko yamubwiye Eric Pro kiba kirimo kiranjoga sha nako bidagure ti filime ukora weho uzikorera hehe witsimbye kubugenge ufite ari fresh waji uza hakuno Kicukiro ziniya mu ngoma ubundi tukagenda neza abantu bo kubikamyo tukabaha show tayari. Mukobwa yibutse ways of tai chi atangira kwitoreza mu mazi. Yajyaga bigira imikino none uyu munsi yabonye bamukubise birenze. Yabonye uburyo cyamuvinga mu mazi
abona ko ci yashoboka. Inyigisho za master ntabwo yazimastarinze neza. Aka kanya abonye ko byose bishoboka katurore. Turacyari ba Silverhawk. Ni kugasobanuye times.com. Telefone ya SZ 9000. Umwana yayiriwe hagiraraho akazi kabi njyankurye. DJ Rick Pro we yasinziriye, uyu nawe arimo arinanura akazi n'ugukora. Police force iri kuri pressure. Bimeze bite? Yeah. Good morning. Good morning, good morning. How are you? Fine, thank you. Good morning, good morning. Lisa Avayo. Lighter, huh? Buretse gato hari cyo mbonye. I got it. Wabonye ikisi? Nabifashe nabigezeho. Wewe munyinga sana. Kamwana musa nabigezeho. Ngwino nabigezeho. Bageze ku kise kandi. Ngwino nabigezeho. Tayari. Bayibonye ibi ngibi? This is the code. The professor and Izi ni code. Professor nanjye twabashije ku developer. Ni nyabwenge. Oh. Urayibona hano? Reba hano nkwereke buretse gato. He is held inside an underground base. Arimo aravuga ngo afungiwe neza mu ndani. By a man named Alexander Wolf. Mu kigerezo ukuntu gifunze. Yarafunzwe n'uwitwa Alexander Wolf. Wolf is using his chip. Wolf ngarimo arakoresha chip to dominate the mind. Kugira ngo adominating cyangwa se akoresha intekerezo za muntu. Users at the SC. Ariko kuri buri muntu wese umuntu akoresha SZ 9000. You begin the uplink of his mind domination. Ngaraza gutangira uplink messages through the akoresha satellite on the 2nd of this month ku itariki 2 z'uku kwezi 3 p.m. bizaba saa 9 z'umugoroba. All the users of the phone nyuma y'ibyo abantu bose bakoresha SZ 9000 will be affected. Bazagirwaho ingaruka. We need to stop them. Zitari nziza n'iri koranabuhanga tugomba kumuhagarika. Bivuze ngo uyu munsi ahubwo uyu munsi ni tariki 2 niba transmission ikuntu imeze birakorwa he. Be able to track it down in a few hours. Uyu nguyu arimo arabyumva byose uko yatrackinze telefone ya Eric Pro. Lisa, you can send a search team out there. Lisa nta hantu twa hehe se kandi turashakira ndahafite ngewe. Number 9 Country Road. Number 9 Country Road. Compliments of Silverhawk. Agace ka Silverhawk. Bayibonye nanga. It's our last chance. Aya nemerwa yacu yanyuma. Okay, I'll get my team. Yes. Ubwo nanjye reka mbategurira ikipe noneho byiza cyane. I should have asked you earlier. You were too busy. Nakabaye naragusabye ubufasha mbere. Wakigwa ryose se wawe wabyimbye nuhusha. Funga umuntu akatsindwe. Hafi n'agace ka Silverhawk. Niyo satellite iri buze guturuka. We uwo mumujyane rero. Bisigaje igihe kingana iki? Uplink in 5 minutes. Uplink iratwara iminota 5. 15 minutes to complete. Process iraza gutwara iminota 15. Bivuze ngo saa 15 will be a success. Operation yacu yaza kwimaje gutungana. The C9000 phones are in the marketplace today. Wawuzi amatelefone ya SZ 9000 ari ku isoko hano hanze? Iguri ku isoko ry'umurimo. Bari kugurisha ku masoko. Over 100 million. Narenga miliyoni 100. You lunatic! Wagisazi we rigisazi. It's just the beginning. Hoya, wisara. Nitangire. Wowe nanjye. Sir. Turacyafite nyakubahwa. I'm ready. Nge nditeguye ariko. Wonderful. Jiza cyane. Wonderful. Yaza hano. Let's begin. Let's begin. Yego nyakubahwa. Tayari. Buri muntu wese ukoresha SZ 9000. I want you. Araza kuba ari mukangaratete abakujya kureba hakuno. Polisi irahuzuye. WL warehouse? You sure this is the place? Yeah. It's here. Hase urishwa kara hangaha cyane. Alexander ati nakubure wa mushenzi we ariko ntiwumva. Polisi zivayo. Aha ni ibintu byose biri kubera. Dori bira. Great guys. Giza basore. Managed to infiltrate a mannequin stud farm. Mwinje rero hakuno muri vamu idafite we nyamaze murebe neza. Murebe neza rwose murebe neza. Eric Pro ari mu matwara tarayi.
bakiraho polisi bayahukamo polisi bayahukamo polisi bayahukamo polisi bayahukamo ndaba film tugabo turaturi kuri skate murakubitwa tu harya babyita skate n'ibiki hano babimye n'umwanya wo gufata imbunda kumbe hakuno kitchen abani mubi cyane ni muhoshi ndimo ndasimbuka nsimbuka simbuka ibiki simbuka ibiki nuhoshi mwanda tsariko mwe nuhoshi tukureka iki wajyagahe bitaye migifite ubwo ego Yesu ni Imana yebega data we jya ku ruhande sha jya ku ruhande Richman ndagukubise ndacitse cika ibiki ndagukubise ndacitse vuna umuheto ngusha ariko wanditse gabo hano kumbe bakiraho Silva ko nawe yatejemo bacam abanga barabashora Silva vuna umuheto fayo abasanzwe abazi we It's about time, huh? Okay, nicyo gihe noneho kiki hari ikibazo ufite Now may I? ahubwo nicyo gihe none nge muri show bashyizeho imiriro no gukubita umuriro ukaka kubita umuriro ukaka se waretse nka kubita man kubita umuriro ukaka nari ngukubise mwana muginga waretse kunyitambika ariko njya gukubita waretse kunyitambika ngo kubita umuntu wowe waretse nka kubita umuntu ariko waretse mwana nanjye nkarya show koko se yigo nyine okay twagiye okay bose bitoje bimwe giracya mukobwa ni mubi cyane cyakurara bizi sheri yawo akana gakoreshwa smart vision DJs ambonye se ndamukubise what Say word for me. uyu munda cyane mwana kujya gutya nubundi yarakamukoza bakiri batoya You haven't changed. nurahinduka mahani inyuma yanyu kumbe Karimu yaraje Karimu na sheri Karimu na sheri vuna mweto akanda kumvishe man Michael J White urankubise man kanze nkwereke nanjye Lichi Jen mazina nyaku Lichi Jen ugakubita naka baragakubita vuna umuheto uyu yifatira Michael J White na Michelle Yao aka fusha akose kandi gagira atya wijya gutabara ba murakubiswe Are you okay? yewe ubundi mumeze neza Risa abenshi bagarutse hano ariko bitwa amazina y'abaranyaye uyu mupolisi kazi n'ubundi yitwa Risa niyo mazina ye zitubuhaye twongere bitoje bimwe kubita impamvu kubiswe nuko ako ngako katari karimo kirirasa uretse nje nkwereke rero giracya ramurenga yari tambika uretse kandi wowe urajya we ntago wari urimo ndakubiswe baragaruka niga data aramugubanye yaramugubanyije kubita aratseba niga data vuna umuheto kubita iki sheri kandi sheri mutamukubita we urapfuye wowe uyu nawe baramusananira amushenze baramusananira urafata ndesha baramurwigirije uyavayo yewe data we kumbe hari watabaye utica umuntu
tica umuntu uratabaye se urakoze urakoze akira uhora yakoze kuwakora kiza guhakinga sicyo gihakinga kirahakinga abandi barigendeye You take care of them. ubiteho naye ngiye kujya gushaka inzira hari uwavumbuye inzira byarakunze ahantu mfunguye kugira atya yahise afata moto yihuse cyane ndabibonye mani twagiye umukobwa yinjiyemo ntajya gutinda nawe arakurikiye kumbe ajya kwifunga nacyo gicamo umutwe bari bawutwaye filime iraha dore laboratori uyafite moto ahantu hose aragenda ikigoryi kiracika kibacamo uyarwana nabo Richman gera hano the boss Wonderful. byiza cyane Just in time to witness my vision. nicyo gihe ngo urebe noneho ubu mutanga buhamya w'ibyo nagezeho Sure. dukorane My dead body. ariko ndaba ndi umurambo urakorana n'umurambo uyamereye bagabo nabi hano professor yaje gushaka professor yuko bamukubise ikingumishaho kubera ko yarabuye umukobwa nawe hano we na Chris bari guhana haramushwaratura abandi nabo hano bamerewe nabi professor kanguka I will finish you off. nukuri nakubeshye kuri nshonda kwica okay one on one at a time nanjye nicyo cyanzanye ntibishoboka nyishuti professor gira professor punch yeah professor kanguka transmission bimeze biki kigabo raka professor gira vuba Finish reversing the uplink. I need to kora uko ushoboye kose so I can get in. umfashe gusubiza inyuma uplink kigabo ni kibi cyane kick uyu ntagagwa kivayo reka ngufashe sawa mfasha turebe iyi ndayumvishe warugiyeho ubundi warugiye ndagarutse ndagukubita uzindura ibirahuri inyuma biraturika iyo tekinike ni yahe ngaho naje kivayo kiracya koreza indi ngumi kirafata uyu arimo arareba kigwa girumaze ngamambara gakiyavanye ako nagatwe kiracya punch barakomanye karanguzi kashoboye bani ntangiye dusigaranye dukeneye amaso ye mugere bamwatakira rimwe baramucabira what deba filime hasi hejuru baramukoma kigabo kirabasatura byuma filime ira bakeneye amaso ye yarangije ariko uzi n'ikindi buretse mukobwa genda gake garuka hano kibara gikoma wewe higo Silverhawk mukobwa yaragicabiranyije bamushenzi twegeranye singa ushobora ariko reka turoresha kizirika ngwino hano uyu nawe avayo zamuka baragisananira hasi hejuru bakeneye amaso ye sasa amaso yawe niyo dukeneye duhagarike byose ugire maze kandi muzane hano atawe asigaye amasogora 30 nangahe ndebayo katsindwe turumbura ibyisa amasogora 15 bagire tugire we ugire mwokanyagwa cyahumirije mushenzi santu masogora 8 uzi n'ikindi kandi nkwereke We found password. twabonye password Transmission. twabonye password itakireba
biba birakunze bose birakunze tayari byarahagaze transmission interrupt ndabikoze ndabikoze bose baramushutse ngaho komeza urwane bamushenze ndamushutse bavuna muheto jiba bose aracyahari buretse ariko ntacyo di boss birongera bijyaho sasa ntagaruko bigiyeho ahubwo hano ibisasu bigiye kuhaturitsa We better go. Hano hagiye guturika. Giza tugende nonaha. Uyu ngo yararwishigishiye tayaragomba no kurusoma. Yararwishigishiye agomba no kurusoma. Ibisasu byajya hano hagiye guturika. Hano hagiye guturika. Tugire. Wino tugende wa mushenzi. Ushaka gupfa we. Tugende wa mujinga wahungu. Arimo ashaka gutabara umukire. Umukire baramuhombeje none ngamutabare. Professor kandi ubaye iki? Muhaguruke mwabashenze mwe tugende. Hurry! Tugende bakiginga we. Uramuhombeje ukapfa we none ngo tugende. DJ Chris baramuhombeje. DJ Chris baramuhombeje. Abantu bamuyimbo koko. Nzongera kubabwira ko nageze ku kimwoka byaramwe. Wino tugende. Saba kanze tugende. Suvuze ngo tugende, kanze tugende. Chris avayo. Come on. Hasenyaro kanyine hute. Kiza kigwirirana. Kaza kugifasha. Hano hari ifunguro. Baratinda mu gato. Get him out of here. Birayibazwa. Bavana hano mugende. Hano henda guturika. Mugende. Agiye kwifunga. Kuvayo harifunga ndapfuye mwo kanyagwa mwe. Uretse wa muginga. Kanguka. Kit. Open the door. Fungura umuryango. Genda fungura umuryango mwana Silver kasigayemo. Silver ho kasigayemo. Kigabana aragitabara. Cyara mumeni. Ushenze urampombye warangiza ngo nki. Doro kwasi. Biratangira guturika hakuno. Ibintu byose bitangira guturika. Genda ufungura umuryango wa muginga we. Genda ufungura umuryango. Wapi? System yifunze. Come on, you take care of him. Gerageza wa muginga we gerageza. Nkawe koko, Irarya. Aza hano hari umuryango ntago byakunda. Mukobwa araha. Yahwereye. Kigabo kiraha. Uyu arimo arakirwa n'imyotsi gusa. Silver Hawk. Wanyumvasha. Bari mu ndani. Girarcha. Hey! We! Hawk! Silver Hawk. Hear me? Ndabizi wanyumva. Uranyumva neza. Cyari cyaramumuye ko yagiye hakinze. I won't let you leave without saying goodbye. Wa mushenzi kuki buri gihe ujyana udasezeye ntabwo uyu munsi nakureka ngo ugende udasezeye katsindwa. Gira nyine gira. Wavuye aho ngari kigabo. Cyari kimuhaye gifite ibyuma hano. Gifite ibyuma. So you do have a weakness. Wa mushenzi we. Ugira intege ugira ubugwaneza sha. Ganyuma nanyuma mbonye ko ufite intege nke nawe. Intege nke sha nazivumbuye. Nubugira neza bwawe. Kindness. Cyaramanutse umukobwa arahunga. Funo muheto. Ko nindano nanjye arakasa mutwe. Ndapfuye mwo kanyago mwenda pfuye we. Umukobwa agira atya. Hano haraturika. Yatsa mutoyi. Naciye ukaturore. Katurore nimba bitarabakasa mutwe. Zamuka hakuno hano hari gusenyuka ari gutoragurika. Biragenda bite? Katurore. Yageze hano ndapfuye. Hano niho hari inzira gusa. Kandi inyuma bimeze nabi. Turashize noneho. Yohereje ibiturika. Yishakira inzira. Yaraturikije. Cyamani cyari kiri hejuru.
gisubira inyumamo ahantu hari kwangirika muri underground hari kwangirika yavuye yaryo katurore gira kikigwa gikiryamye hasi ntabosha umuginga sana bamushenze ngwino tugende yasha kirerya nonzisi mubi cyane Eric Pro inyuma hari wamukomye kiti yaramuhaye uyu rwose ngo ni uhagarariye fan club ya Silverhawk Was it? Nese ntiyaragiye kugufunga se reka mve hano ibisigaye wimenye kombedo icyo mukubise ni cyane no kumusinziriza sharagiye se gereye amahoro ni rwose ugereye amahoro wamushenze urankubise ariko ndaje nkwereke Eric Pro ni nyiri dukoryo tumve hakuno uru ruhande City, enough solved such a big case. I guess I have you to thank. Ewana nakimwe ikirego kibyibushye cyane hakuno kesi ya Dani hano ndakeka ugomba kunshimira Eric Pro nakoze akazi katoroshye. Wasn't it the Silverhawk who helped you? Nese ntago Silverhawk ari we wagufashije. So, are you still going to arrest her? None se uracyakene gufunga Silverhawk? Bigize ngo bataziranye? Mbwira. Haguze n'ikindi. Don't try my clack attack yet. Who do you think will win? Ase buriya ndamutse nkoresha technique yanjye. Mwana uraceka ndetse nkayirangiza neza. Uraceka inde watsinda, ngo ni crack technique. Akira telefone. Hello? Yes. Uya bamwumva yego? I'm on my way. Ndaje. Sorry. Wihangane ngomba kugenda. It's on me. Ndishyura ntugire ikibazo. Eric Pro nta muntu ugize iwanjye rwose. Ngo mutsokana ahantu yishyura ntibishoboka. Ndagiye. Umukobwa nawe yumvisha ibyo baganira. Tayari we iteka agenda imbere polisi. Ngo nubwo wakora akazi ka polisi yambaye badge. We ntago agomba badge kugira ngo agire icyo akora. Ubu nanjye rero technique ngiye kujya gikoresha neza cyane. Clack. Amushenze sura nyiri yawe sinshoboye kuyikora. Clack. Umugingara unyibiye technique wowe nta soni. Ubasige bajya mu kazi bakajyana ntari wasi. Bimeze bite? Gace. Filime yacu nayo iri kugera ijya ku musozo. Mwakoze kuza. Bibutsa ko filime zacu muzibana ku gasobanuye.times.com. Wacu nakagaruka akakara gakoresha ka Smart Vision DJs. Imana ibarinde. Ciao. Hasta la vista. Bidagureti.